500 гостей, в том числе 100 представителей научного сообщества, ученых-гуманитариев из различных регионов России и зарубежных стран собрала конференция «Нагайцы. 21 век. История, язык, культура. От истоков к грядущему». Судя по предыдущей конференции, это вторая, это будет существенный шаг в изучении истории и культуры нагайского народа. Ведь за последние 20 лет нагаеведение сделало огромный шаг вперед. И сейчас во многих научных центрах, не только в России, во многих странах изучаются вот эти вопросы, отрасль так называемое нагаеведение. И судя по составу и количеству участников, которая намного превосходит первую конференцию, которая состоялась в 2014 году, это будет очень плодотворный разговор. Вы спрашиваете, какие вопросы нужно обсуждать. Надо сказать, что вся история нагайского народа полна белыми пятнами. И поэтому любое внимание к ней, основанное на полноценных исторических источниках, очень ценно. И то же самое, конечно, нагайцы, как немногочисленный и разделенный народ, нуждаются в изучении своей культуры. И вопросы культуры, конечно, на конференции, судя по программе, займут очень большое и заслуженное место. Я считаю, что в отличие от некоторых других народов, изучение истории и культуры нагайцев сейчас находится на подъеме. И к этому больше всего стимулирует именно интерес рядового нагайского населения к своей истории и культуре. Вот чувствуя этот энтузиазм простого рядового населения, даже ученые не нагайской национальности, тоже с энтузиазмом включаются в эти исследования. Киргизский и нагайский народ, у них и традиции, и все похоже. Народ очень гостеприимный. Аталар, апалар, эджелер, агалар. Все так же мы все понимаем, и по-русски общаемся, и по-киргизски я могу обратиться, и все понимают меня прекрасно. И поэтому я восхищена гостеприимством, добротой, доброжелательностью и, конечно, конференция. Конференция прошла на высоком уровне, организация на высоком уровне. Все прекрасно. Я благодарю от имени киргизского народа. И столько информации, столько эмоций я все увезу. И хватит ли мне сил всем рассказать вот это. Увезу с собой книги, а это бесценное для нашей молодежи тоже. Я хочу, чтобы они тоже знали про эпос Эдиге и знали, что живут здесь, в России, народ Нагай. Про Нагай наши уже многие знают, конечно, ученые. И я хотела бы, чтобы все знали, что есть такой народ. Но у нас среди киргизов есть род Нагай. В Манасе тоже говорится эпос, это киргизский героический эпос. Дедушкой или же прадедом, там вариантов у нас много, является Ногой хан. Употребляется это слово как собственное имя и как этноним в эпосе Манас много раз. И так как все знают, кто такой Манас и про этот эпос, все они уже слышали про Нагай, что является дедом Манаса, нашего богатыря, лидера. И поэтому я очень рада, что приехала. Столько впечатлений. Ученые со всего мира, общение. И, не передать словами. Спасибо. Спасибо за все, за теплый прием. Я вообще в этом городе первый раз. И вообще в этом регионе тоже впервые. И как бывает всегда, когда путешествуешь, или город твой, или как бы ты уже изначально едешь к кому-то. К сожалению, город я не очень успела посмотреть, но даже то, что я успела посмотреть, небольшой там кусочек центра, мне очень понравилось. Все-таки и город воспринимаешь через людей. А здесь я встретилась именно с той теплой атмосферой, с таким приятным окружением, которое оставляет у меня неизгладимое впечатление.
И как вот в город, который приезжаешь в чужой, и когда чувствуешь, что он свой, и хочешь в него вернуться, то из-за этого фактора, человеческого фактора, теплого, мне хочется опять вернуться сюда. Казалось бы, вроде бы погода не располагает, но вот тепло, исходящее от людей, оно просто поражает. И еще один момент. Я очень привередлива в виде, это такое личное. Я литовская татарка, и, наверное, все-таки в кухне разбираюсь немножко, так в генах есть. И вы знаете, я до сегодняшнего дня не имею никакой претензии ни к одному блюду. Вы знаете, это значит, я попала туда, и это подтверждает еще раз, что и литовские татары, они вправду часть имеют ногайских корней. Можно смело утверждать, что, наверное, ногайская кровь течет и во мне. Так что вот мои самые теплые впечатления. Қонақтар, бүгінгі сыйлы конференциямызды бастаймыз. В адрес сегодняшнего форума поступило приветствие от председателя комитета по делам национальностей Государственной Думы 7-го созыва Российской Федерации Гильмудинова, в адрес председателя Высшего совета ФНК нагайцев России Хазмагомеда Янбулатова. Ноғайдар ошо жерден кеткенде өздерінің эпостарын қалдырып кеткеннер. То есть вот мы не присваиваем эпос Идукай Мурадым, мы говорим, это ногайский эпос, который они оставили нам. Говоря об истории Уфы, многие исследователи находят в этой истории ногайский след. Так, например, Петр Иванович Рычков, ссылаясь на слова башкирского старшины Каратабынской волости Ногайской дороги Кидряса Мулакаева, писал: «Последний владетель всего города был ногайский хан именем Тиря Бабату Клюсов». Далее уфимский краевед второй половины XIX века Руф Гаврилович Игнатьев, опираясь на башкирское предание, тоже сообщал о том, что на месте так называемого городища жили ногайские ханы. Конечно, эти сведения требуют дополнительного исследования, но тем не менее, говоря о том, что вот существует такое устойчивое мнение, надо отметить, что это связано с тем, что вот история Ногайской Орды периода рассвета и история башкирского народа были очень тесно связаны. Согласно современной отечественной историографии, Башкирия до вхождения ее в состав России являлась наместничеством Ногайской Орды. В период могущества Ногайской Орды маршруты летних кочевок ногайцев по левобережью реки Волги доходили до устья реки Камы, иногда и до устья реки Ик, притока реки Камы. Это закамские территории современного Татарстана. Кроме того, Исмаил контролировал окрестности города Астрахани, Сарайчик и земли к востоку от низовьев реки Волги, периодически напоминая Ивану Грозному. А отца моего юрт был по 3 рекам: по Волге, да по Яику, да Ем, река Эмбе, реке. Қазақ әлімі Бибаша Нурдавлетованың аты игі танылған әлім. Ол филология ілімлерінің докторы. Нурдавлетова Қазақстанның құбыласы күнбатар яқларының Ноғай Ордаман тар байланысқан атақлы тарихын игі біледі. Конференцияның құлығында ол Маңғыстау, Ноғайдың 40 батыры ақында ұлы эпосты тудырған ер деген ілімі мақаласы бойынша хабарлады. Цикл эпических произведений, вошедшего историю казахской литературы, как Ноголинские сказания, Ноголинские батыры или 40 батыров Крыма, представляет огромную ценность не только своей художественной структурой и интересным сюжетом. Они являются своего рода поэтической летописью золотого периода истории ноголинских народов. Безусловно, что через цикл этих героических эпосов казаки, ногайцы, татары, башкиры, каргалпаки, узбеки, туркмены и другие народы обретают свое духовное единство. В казахских степях широкое распространение получили такие героические сказания из данного цикла, как Идиге, Нурадин, Шорабатыр, Урак-Мамай, Карасай-Казы. Народ настолько ценил эти поэмы, что, несмотря на запрет, наложенный советской идеологией на чтение произведений Едиге и почитание его потомков в 50-е и 70-е годы 20-го столетия, трудно было найти казаков,
которые не знающие наизусть хотя бы небольшой отрывок из этих произведений. В каждой семье было традицией не просто заучивания, но и хранить красиво переписанные строки из эпоса. Бибаша Нурдавлетова тағы бір манелі білдірулермен бөлісті. Маңғыстау еріндегі Қарақұмбет биіклеуіндегі күмбезлі мавзолейдің іргесінде мұнда бас Би-М Батыр едіге орынластырылған деген yazылу бар. Сөйткенде Ноғай ордасының өкіметлігін түзуші атақлы едіге бұ ерде тыныш тапқан деп беркітпе болады. Ама сосы сорау терен тарихлық тергеуді талаплайды, деді Нурдавлетова. Напрашивается вопрос, кто же тот едиге, захороненный в купольном мавзолее в Мангистау и увековеченный в его надгробной надписи как главный и Бахадур. В качестве обоснования принадлежности данного сооружения легендарному нагалийскому батыру Едиге могут выступить следующие доводы. Первое. Наличие на фасаде сооружения надписи арабскими буквами «Едиге Бахадур» бас би болды, Бахадур болды. Второе. Близкое расположение захоронений предка Едиге Баба Тукта и его дочери Шаштазис к мавзолею. Третье. Сохранение в топонимике Мангистау имен исторических личностей Нагаленской орды Едиге и его потомков Орака, Мамая, Карасая, Казы, Караулека, Карашаш, Манаша, Кюкена, Адила. Четвертое. Выявление в топонимике Мангистау наименований из поэтической географии нагаленского народа и его врагов, обозначенных в цикле «Эпические сказания», вариантах на казахском, карагалпакском, ногайском, башкирском, татарском языках. Какая же тайна скрыта в том, что основой и эпицентром систематизированного в эпическом цикле 40 патров Крыма целостного поэтического ареала вступает культурный ландшафт Мангистау? Нагай или Ису Нагай, внук Бувала, 7-го сына Джучи-хана, сын Тутара. Год рождения неизвестен. Впервые на страницах источников его имя появляется при описании событий лета-осени 1262 года, когда он является командующим авангарда ордынских войск, вторгшихся в Закавказье в рамках войны джучидов и хулагуидов. Пройдя через Дербент, 30-тысячное войско под командованием Нагая заняло Ширванский плацдарм. Навстречу им был выдвинут авангард войск Хулагу во главе с Ширамун-Найоном. В результате смелых действий Нагая у Ширвана противник был опрокинут в реку и уничтожен. Однако подошедшие основные силы Хулагу вынудили ордынцев отступить за Дербент. Нагай и подчиненные ему войска удерживали Дербент в течение всего дня 8 декабря 1262 года. Затем до 15 декабря 1262 года ордынцы прикрывали дорогу от Дербента вглубь степей. Однако перевес был на стороне хулагуидов, ордынцы отступили за Терек и присоединились к основным силам джучидов. По сведениям Иннувери, Нагай участвовал в разгроме войск хулагуидов на Тереке 13 января 1263 года. Именно в этом бою он потерял один глаз от удара копья. В 1263 году Нагай занимал Дербентский улус и участвовал в пограничной войне с иранскими монголами. Летом 1265 года, в июне-июле, авангард ордынских войск во главе с Нагаем вновь вторгся в Закавказье. Ордынцы столкнулись с армией хулагуидов близ Аксу. В результате упорной схватки войска джучидов отступили. По Рашид-ад-Дину Нагай потерял глаз и в этом бою. Национально-культурной автономии нагайцев, научные учреждения Карачаева-Черкесии при поддержке органов власти республики. За последние 20 лет нагаеведение переживает настоящий взлет в своем развитии. Без учета участия нагайцев в истории развития самых разных народов и стран невозможно понять и объективно описать историю Евразии. Так же, как и без истории их государства Ногайской Орды. В некотором смысле ее можно поставить в один ряд с Византийской империей. Обеих держав давным-давно нет на карте,
но их цивилизационное воздействие на последующее поколение продолжалось и продолжается на протяжении столетий. Вот в Казани устраивается периодически так называемый Золотоордынский форум. Если посмотреть на черкесские конференции, особенно на эту, то можно сказать, что по международному представительству, охвату проблематики, количеству и составу участников черкесские конференции нисколько не уступают казанским мероприятиям. И я думаю, может быть, стоит подумать над тем, чтобы обозначать вот наши встречи не как научно-практические конференции, а как международные научные форумы. Ноғайда мен алыстағы Қытай, шығыстағы Қытайда тұрсам да, Ноғайда мен кіш бала кезден білген. Өткенде мен кіш кезінде біздің көршілердің бір нан пісіретін пеш болатын, оны Ноғай пеш деп айтады екен. Бұл Ноғай деген кім болады десе, Ноғай деген татар дейді. Татарды сұрасаң, жоқ, ол Ноғай басқа дейді. Енді бүгінгі күнде мына 40 жылдан, 50 жылдан кейін Ноғай кім екендігін білдім мен. Ноғай енді бір халық бір тарих ұзын, анау қиын қыстау жылдардан басқан бір халық. Қытайның 5-ші ғасырда бізде бір оңтүстік, солтүстік хан болған кезінде. Таң скандаллығыдан бұрын. Ол уақытта сол ханның қатересінде Қытайдың дәстүрі бар. Әрқанда хан болған кезінде сол ханның қимылдарын, сол жүрген саясаттарын жерлейтін, жазатын ханама дейміз. Сол 5-ші ғасырда ханамада бізде Ноғай немесе татар деген аты жазылған. Содан бері үзілбеген. Бұлайша айтқанда 15-ші ғасырлық Қытайдың дерегінде Ноғай халық деген дерегі жазып. Бізде 19 ғасырның соңында 1893 жылы жасалған Ноғай мешітіміз мені Үрімчі қаласында синтірлі жерден, әсіресе біздің ойғыр халықтар жиі қоныстаған Нәнляң деген жерімізде қазір де көніп тұр. Осыдай үлкен бір мешітіміз бар, оны Ноғай мешіті аталып келген. Өдейім жоқ, өдейім болса менің апарап толық ана жерге көрсетемін. Осындай мешіті бар. Сонда ол көк мешіті айтамыз. Өйткені анда сыры ағаштан жасалған, сыры анау, сырты сыры көк сырымен сырлаған. Онеке мен туып өскен жерім Құлжа. Мұны Қазақстанның ары, Алматының алы 500 км жерінде, Елі өзенінің бойларында. Мен кіші кезімде сол Ноғай пешпен пісірген нан жеумен бірге менің үйімнің жанында тағы бір Ноғай мектебі бар. Бұда 19-20 жылдың ғасырдың 20 жылдар салған. Бұлайша айтқан, бұда 80-90 жыл 100 жасқа келейін дейді. Осындай менің бала кезінде маған қалдырған Ноғай халықтың осындай еңбекшіл, парасатты, осындай бір халық екендігін мен бала кезінде маған қалдырған. Селям от самой крайней западной группы мусульман, наших, ваших соплеменников, литовских татар, которые уже больше 620 лет проживают на территории теперь Великого княжества Литовского, теперешних Литвы, Польши и Белоруссии. Мы помним свои корни, мы любим свои корни. И собираясь на эту конференцию, я посмотрела, что даже и у нас есть немало материала, связанного с ногайской историей и культурой. Сразу две даже небольших деревни, Кена и Касина, были заселены по документам 1605 года ногайцами. Поэтому это все напоминает о нашей общей истории. Мы в свое время тоже что-то делаем, свои труды небольшие привезла вам в подарок и хотела бы их передать Институту гуманитарных исследований, чтобы и в документальных фильмах о литовских татарах, и о их национальном наследии, рукописях литовских татар, вы бы могли увидеть и ногайскую культуру. Друзья и коллеги, я хочу
вспомнить первые строчки, которые написаны и представлены в сводном татарском варианте эпоса «Эдыгей». Такие слова. В стародавние времена, там, где была Нугаев страна, а предком Нугаем был татар, там, где стольный сарай стоял, там, где вольный идиль бежал, там, где город Булгар блистал, там, где текла Яика вода, там, где была Золотая Орда, там, где жили Кипчак и Булгар. В Башкортостане, по данным Раиля Гумеровича Кузеева, живет более, представителей сегодня, 40 племен. И вот в составе 7 племен есть компонент нагай. Например, нагай-юрматынцы, нагай-кипчаки, нагай-тамьянцы. Я думаю, это говорит о многом. Лично в моем районе, я из Абзелиловского района, в 6 деревнях живут башкиры, нагая, тамьянцы. Действительно, наша история, она очень близка. Она, безусловно, где-то трагична, но она богата. И мы, и вы, наследники этой великой культуры, великой государственности, должны гордиться. И, наверное, сегодня мы должны воспитывать уже наших детей на примере тех наших предков, которые создали вашу Ногайскую Орду, в которой были мы все. Ну и, конечно, тот древний тюркский каганат, который оставил в нас, в каждом тюрке, и не только тюрке, вот то наследие, которое нас объединяет, это в первую очередь, конечно, язык, менталитет и культура. Туғанлар, қардашлар, біз алыс Венгриядан келіп отырмыз. Менің атам неміс болса да, анам Қыпшақ. Менімен бірге келген Аққұс Гергей, музыкавед. Екеуміз этнографиямен айналасамыз. Қобан Ноғайға бірінші кере келгенім, ама 2 ел артта біз Қара Ноғайларда жүргенбіз. Мұнда Ноғайлардың фольклорын, бұрынғы ерларын жиып, сол бойынша ilmi işlерді izlеу жүргізіп таған едік. Таулай Ноғай халқа Венгрияда, Мажарстанда яшайтаған құман қыпшақлардан, полубәсілерден үлкен салам. Saygılı kardeşler, bizim halkımız 50 yıl evinde olmadı. Sürgünlükte 50 yılını geçirdik. Allah al kulum dese ola ki halk birden ayakta kalktı, toplu Kırım'a koçup geldi. Misafirlikке barmağa imkanımız yok edi. Evler kurduk, mektepler kurduk, üniversitet kurduk. Şükür Allah'a, endi bizni tuğan halklarga yakınca olmağa imkanlarımız doğuldu. Куда бы мы ни ездили, Румыния, Крым, Татарстан, Башкортостан, Казахстан, особенно западная часть, Сибирь, везде мы знаем, что есть нагайцы, история они внесли большой вклад, как многие наши тюркские народы. И отделить истории и казахов, и татар, и крымских татар, и башкир, и сибирских татар, и многих-многих народов без нагайцев нельзя. Это общая наша история, и нагайцы в этом сыграли большую роль.
Алексей Игоревич, скажите, пожалуйста, вы впервые на этой конференции? Вы были на первой конференции? Я впервые на этой конференции. Я приехал по приглашению Насибхан Хусиновны Суюновой, которая участвовала в прошлом году на конференции, посвященной 180-летию кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского университета. И вот впервые, да. Скажите, пожалуйста, чему посвящены ваши научные исследования? Мои научные исследования в целом посвящены суфийской литературе, в основном Средней и Центральной Азии, но вот по приглашению глубоко уважаемой Насибхан Хусиновны я в данном случае выступаю как историк исследований ногайского фольклора на нашей кафедре, которое началось в конце 19-го, начале 20 века. Об этом я и, наверное, буду рассказывать. В чем отличие ногайского фольклора от тюркского фольклора? Вот вы видите? Могу сказать, что я, собственно, буду рассказывать о деятельности таких ученых, как Магомед Эфенди Османов и Павел Александрович Фалев. И вот по мнению последнего, как раз ногайский фольклор отличается тем, что именно ногайцами было сочинено и выработано в дальнейшем сказание Едике, которое было заимствовано многими другими тюркскими, в основном кыпчакскими народами. То есть есть в некотором роде первенство ногайского фольклора в тюркском эпосе. Biz Nogaylar ülken halkın birliği gerek. Bu birlikte de kültürünün mıtılmaması, ballarga verilmesi gerekedi. Bulay konferansyalar, işte historikler katıldı, tarihçiler. Tarihçiler eski Nogay'ın ülkenliğini anlatadı. Bir yerde de onu körük biz, birbirimizden katlayak biz. Arı bir konferans bolayak, ballar işin arı bolayak. Birlikte sağlamamız gerekli. Tüm banlar. Nogay, bütün ismenler, iş adamları, okutucular, ballar birbirini tanımaya gerek. Tanıdığı zaman biz ülkenin 1000 yıllık bir tarihimiz var ama bu ülkenin halkımız ketek işkileşkenimiz. Tilimiz önemli, kültürümüz önemli. Onları da yaşatmak işte bu tür konferanslarla cüredi. İnşallah arı bolayak. Ben buğa kömek etken, yardım etken hepsine sağ olunuz diyeyim ben. Mangistau, Қазақстанның батыс өңірі, соның ішінде Маңғыстау 14-15 ғасырлардағы ноғайлардың ата мекені болып саналады. Осы жерде ноғайлардан қалған ескі қойылымдықтар, молалар өте көп. Солардың бірі Едіген ұрпақтары, Орақтың, Мамайдың қойылымдықтары бар. Біз осы 2014 жылы апрель айында осы Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданының шетпелеген жерден Қарауыл күмбет деген қойылымдықтар бар. Сол жерден біз үлкен күмбез таптық. Ол күмбезде араб графикасымен жазылған Шахидолла Едіге. Едіге бұл бахадыр болды, бас би болды деп жазылған. Біздің ойымызша бұл Ноғайлының бас биі, Алтын Орданың бегілер бегі Едіге бол керек деп ойлаймыз. Ал зерттеушілер Едігенің бейіті Қазақстанның Ұлытау деген жерінде деп есептейді. Бірақ бұл Ұлытауда ешқандай кесене немесе тасқа жазылған белгілер жоқ. Ал Маңғыстаудағы табылған кесене ол жайдан жай адамға салынбаған. Ол жерде батырлардың қару-жарақтары, арқардың суреттері және арабша графикамен жазулар бар. Осы бахадыр болған, Ноғайлының бас биі болған Едігеге салынған кесене деп ойлаймыз. Мен атым Дауд Қара Шонфай. Қара ол менің анамның тұқымы. Неге десеңіз, менің анамның асылы Құман Қыпшақ. Ол Құман Қыпшақтарда бір заманда Ноғай орданың территориясынан кеткенлер, олардан Ноғай тілінде сөйлейтін еді. Енді тіліміз ұмытылған, ama мен Ноғай тілін үйреніп алдым, өзім үйрендім.
Özüm Vengriyadan Budapest kalasından, şəhərindən geldim. Onda ilmi akademiya etnografiya institutunda qulluq etəmən. Құрметті Ноғай қауым, мен анау шығыстың алыстан, олы Қытайдан келіп отырмын. Мен Қытай Халық Республикасы ұлттық қоғамдық ғылымдар академиясында келіп отырмын. Менің мамандығы біздің мына қазақ, ноғай, қатарлы түркі халықтың тілін, әдебиетін, тарихын зерттеймін. Бүгін біздің ноғай халықтың бір ұлы тойы былайша айтқанда конференция өткізіп жатыр. Мен осы конференцияға мен келіп отырмын, өте қуаныштымын. Менің атым Хуаң Жоңшан. Сол Хуаң Қытайда фамилия алдыды келеді, Хуан. Сонда біздің ноғайша айтқанда Қуаныш, Қуанбек дегенде Қуан менің фамилиям. Атым Жоңшан, Хуаң Жоңшан боламын. Өзім ұлты Қытай. Ноғай халқын тарихы, тілі ve medeniyetine bağışlanған. Dünya üstünde 100'den ziyade Türkiye halklar var. Bu Ноғай halkı demek 100'den biri. Lekin biz Ноғай halkının medeniyetini özümüzne asabalığımız dep sayamız. Onun için bu bizge bek meraklı. Biz kardeş halkka bu sahada yardım eli sozmağa hazırmız. Biz mında Noğaylarda vay gördük, arı gördük. Bugün de bir konferansiya var. Bu konferansta Noğay'ın tili, kültürü, medeniyeti, bunun tarihi söylenir. Allah verse tarihçiler, profesörler, Noğay'ın ülken tarihi var. Onu tekrar bizge aytiyaklar. Til süredi zaten, o suyundürücü. Allah verse kelikte bari Noğaylar kayerde bulursa olsun özü krallığını kötertmeye gerek. Birbirlerini katlamaya gerek inşallah. Ama kaysı krallıkta yaşasa o yerde kalsın. O krallıktan adamı olsun. Ki özü baylığını köterirse Noğay'ın baylığını kendi krallığının baylığını kötermiş olur. Rusya'da da Noğayların durumu arı gördük. Bizim dileğimiz Noğaylardan birbirini katlaması. Noğaylardan birliğinin olması, bir fond oluşturması, vakıf oluşturması, aksakallar meclisinin olması. Bari dünyada Noğaylar var, onların birbirine katlaması gerek. Birinçiliği ozgan zamandaganda konferensiya bu yolda varta arı gozdu. Bek arı gozdu. Sağ olsun kelgenlerge bek belgili alipler kelgen ediler. Başlap Pekin'den, Moskvadan, Sankt Peterburg'dan, Kazan'dan, Kiyev'den, her birisi kelgenlerge sağ olsun. Men seksiya başlağanım etnologiya. Onda türlü yaktan gelgen dokladlar oldu. Moskvadan başlap aytpağa bizim özümüz Çerkezke'den 8 adam katlaştı, onda türlü nege arkaga bağışlagan edi etnologiyanın dokladları. So zamanda biz bir oyga geldik, seksiya kurutu, salay konferensiya aruzat. Hem her yıl sayın başka nelerde oylanamız. Başka temalarda izlemeye gerek. Aytpağa men oylantarım etnologiya, Noğayların etnologiyası da köp türlü temalar var, solardı izlemeye hem yazbağa. Söylüşün bizden de arı tusparlı olup Noğay'ın kiyimi tergilge yok, ilmişe. Ası tergilge yok. Ondan sonra avruğular, medisina. Solatlarda tergilmeye gerek. Bizde onu izleytağın ne yok, yetişmeydi instituta, alimler. Solatlarda sağlık kim biledi? Bara yasa demir gelip solatlarda tergik borlar. Hem tergikine men işeklenmeyin. Nege dese bizde gördünüz özünüz. Türlü temaga plenarine ayıtılganların. Pekin'de bizim tarihte etnologiya izlegenden soň türlü başka kralardan gelgen alimler. Biz özümüzde izlemeye gerekmiz. Halkımızda so baylık kalgan, so baylıktan izlemeye gerek, özünü körsetmeye gerek. So zatım yasa demir bar ediler, zalda gördüm. Onların gözlerini etip, özleri suyunup, sonu tarihimiz hem kültürümüz bar ekenini suyunup durdular. Yine so yaktan bek arı demekle konferansiya oldu bilemem ben.
Әлбетте, бек халықлар ара конференция деген статусын ақлады. Бұйылғы екінші кезулі біздің конференциямыз. Мен былайда Вадим Венцеровичтің Трипаловтың айтқан сөзлерін беркітпеге сүйемен ойланаман, ол затты біз барымызды айтпа боламыз, ол тура айтты деп айтамыз. Конференция болып қалмай, әлі форум деп айтпа болады. Көп күш салынған, әлбетте екінші күн, ілміге бағысланған күн, ол біздің әлімлеріміздің өзлерінің алып келген білдірулерін тыңлама деп беркітілген күн. Әрбір секцияда өзінше манелі, өзінше мен ойлаймын нагаеведение үшін бек кереклі деп санаймын. Біздің тіл білімі секциясында ең манелі, емде кереклі сұраулардың біріншілері ол ноғай тілінің әрекетленуі. Сөйлігі күнде, буыңы күнде біздің ноғай тіліміз қайсы ерде, қайсы тармақларда қолданылады, әрекеті қайтып барады. Белгілі тілі әрекетлемесе, ол мұтылады, сөз байлығы йойылады. Сонан себеп буыңы күнде тіл білімен күрескен адамлар, әлімлер, олар сөз сұрауға ес береділер. Конференцияның бас етімісі деп не санақ. Біріншілей, конференция біз келеміз, қатынасамыз деген адамдар бәрісі де келді. Еңді манелі, олар құры докладларды оқып бұрылып кетпей, конференцияның докладлары баспадан шықты. Бұл кітапты ендігі құланияқлар, тек ноғайлар ту. Ер yüzінде неше түрлі адам бар, тюркологияды кім сүйеді қарама, қыпшақлардың тарихын қарама кім сүйеді, ноғайларды кім қарама сүйеді. Бұл зат бәрісіне де етеді. Неге десең, бұл зат бізде кетеді Москваға, оны регистрация болады информационный центрлерде. Ноғайларда менен ады заманда нады конференция озған, оның кітабы мынады деп шығады. Оны әлімлер, сөйле электронный библиотекалар бар, электронный каталоглар бар. Бәрісі де құланаяқ. Біз ноғайлар болса, міне бір ту уже екі кітап қолымызда, біз құры сөйлесу өріп шашылға жоқ, біз докладларды бәрісінде шығарғамыз. Бұл зат біздің ноғай аспирантларға, ноғай халықтың тарихын сүйгенлерге, оқушыларға, студентлерге, аспирантларына да нау біріккен таяныш. Міне нау ярдам, міне науын келесінде, міне мал қайтып отлайды, ару тоғайда өленді. Міне нау масады беріледі, бар затта бар, мында фольклор да бар, тарих та бар, адабият та бар, өнер де бар, барыс да бар. Басқа яқтан байланысылар. Міне мында бір келеген адамдар уже екінші келеді келеміз дейділер. Басқалар айтады, бізде сізді шақырырмыз дейді. Енді шақырыңызда біз басқа ару мәселелерді. Мында ноғай мәселе, міне үлкен ілмі өзінлерінде ендігі еслі ару аты болған профессорлар оны слайдлар. Бір кесеклер айттылар міне Уфадан. Мен сізге аспирант берсеңіз оқытайым, үйретейім, міне Башқұртстанның материалман ноғайлардың ақында язар, еверіңіз деді профессор, доктор наук. Яманым, басқалар болса есетті. Бүтінді бізге ярады, міне біздің яс әлімлері, міне Даутов кейінеді Москвадан, Айгүл Джумагулова кейінеді, Ишбердиев Астраханнан кейінеді. Олардың докладлары ару дәрежеде yazылған. Әлбетте біз қуанамыз. Сон үшін етіледі на конференция. Біріншілей ноғайдың бұрынғы затын халыққа қайтару үшін. Екілінші соғынан қызықсанып, ноғайдың тарихыман, мәдениетіман қызынсынып, яс адамларда өсірлер, яс адамларда қатынасыр, яс адамларда со ноғайдың тарихын біраз тергеп өздерінің сөзін айтарды.
Йылдан артық әзірлеу заманы артта. Бір әдемнің, екі әдемнің күшімен етілген затты ол. Көп әдемлердің, халық үшін яна ұрған әдемлердің қолларынан келген амалларынан етілген зат сосы. Бек қуанамын. Екінші конференцияның мәнесі бірінші конференциядан да артты деп білемен, тек менің ойым ол келген әдемлердің айтқанлары сол. Өзімізде көрдік, қатынасқан әдемлердің саны да көп еді, тыңланған докладлардың да темалары бек әлемет еді, мәне яғынан өзлері терең болып, өзлері әлемет затлардың ақында еді. Біз білмеген затларда көп естік әлміде, ноғай әлмісінде. Соға көре біздің салған мұрадымыз не еді бас деп. Ені сол әлмі байланысыларды беркіту. Россияның түрлі ілмілік орталықларынан келген белгілі әлімлердің, тысқыралардан келген орталықлардан келген әлімлердің арасында ені сол ілмі байланысыларды беркіту еді. Ені сол мұрадымызға, Аллаға шүкір, біз еттік деп санаймыз. Неге десең, тек сол бір докладларды оқып тоқтамай, олар келейекте қайтып құлға тегімізді, незат қади проектлердің үстінде кәршегегімізді, ені сол затларды бас қосып отырып, ойланып, көп тамамларға келдік. Ені сол біздің ойларымыздың яртысы деді яшауға, біздің ілмі яшауымызға енсе де, мынау конференцияның мәнесі өзінің мұрадына етті деп білейікпен. Екіншілей, ноғайдың шашырап ятқан ерінде ілмі білімі бізге өзі келетір, өзі келеді. Ені сол еңде басы, біз өзіміз ете алмаймыз, бара алмаймыз, әкеле алмаймыз. А бізге келді деп бұлай да келмей, ені сол белгілі әлімлердің ойлары болып, олардың yazған мақалалары болып, олардың бізге алып келген жоғары дәрежелі білімі болып келді бізге. Біз сол затты кітапқа салып, кітапқа жиынтық етіп шығардық. Сол көре мұрадына бұл конференциямызда етті. Адет туды. Ноғайлар 21-ші өмір әуелгіден келейекке тарих, тіл, маданият деген конференцияды. Енді мен ойланаман тек бір ілмі дүниясында да, біздің ноғай халқымызда да бұлай әдемлерде, тарихпен сейірсінген әдемлерде, тілмен сейірсінген әдемлерде енді сақлап тұряқлар. Қай заман болияғы екен енді. Қай заман болияғын енді көріп алармыз. Күшіміз қаруымыз етсе, енді де үшінші де, дөртінші де болар конференциялар. Тек сосы екінші озған конференцияның мәнесі еште қалар деп білемем біздің ноғай ілмісінің тарихінде. Не десең, бек көп зат едік. 131 мақала кірді біздің жиынтықтың ішіне. Сау болсынлар, мынау конференцияда қатынасқанлар, ярдам еткенлер, біріншілей ол біздің федерал милет, маданият, автономиямыз Россияның ноғайлардың. Біздің ноғай ел, Карачаево-Черкесияның Валерий Сеперович Казаков, еңде шолпа түсіп, янын беріп, йылдың басынан алып, міне соңғы қонақ біздің юрттан кеткенше, біздің янымызда тұрып, салай мәселелер шешкен Валерий Сеперович Казаковқа екон сау бол айтамын. Сау болсынлар дейік әдемлерімнің сыдырасы бек ұзын көп, оларды айтып тұрмаға бұлайда керекте болыр еді. Тек айтақ болатаным, олар менің ілміде бірге құлғат етан әлімлер, менімен бірге құлғат етан біріншілей. Онан соң Ноғай районында оқытушылардың секциясы өтті. Ноғай районы оларды жолығып алды. Қонақларымызға да қош келді айтып, оларды онда жолықтылар. Біздің яс яуқа. Мені бек те сейірсіндірген, о біздің яс яуқа. Шабысып төгірігімізде керек затларды етіп, өзлері де ярдамларын қызғанмай бізге беріп, үйғынлау сорауларында бізге икон демеу еткен ол біздің яс яуқа. Елі Аксиеваның яслары, қызлары сау болсынлар.
олар біздің конференция икон ярдам еттілер. Bizim халықты сондай икон болып, ярық болып, ярқын болып өткен ілімі байрамыман, маданият байрамыман құтлайман. Bizim ноғайда, тарихымызда, яшауымызда, бүгінгі күнімізде бір ярқын ыз қалдырғандай көремен сусыз зат. Больше всего мне запомнилось и понравилось то, что именно здесь нагайцы смогли собраться, организовать и провести такую конференцию. Меня поразил уровень встречи. Это благоприятно отразится на нашем народе. И когда нагайцы во всем мире об этом услышат, узнают, это приведет к тому, что такие мероприятия будут проходить чаще и на еще более высоком уровне. Ноғайлар 21-ші өмір, тарих, тіл, маданият әуелгіден келейікке деген халықлар ара екінші ілмі практикалық конференцияның екінші күнінде ілмі дүниясында игі танылған аврайлы, сыйлы әлімлер ортақшылық етіп, Евразия халықларының ерлерінде Ноғайдың тарих маданияты қалай сақланғанын білдірділер. Конференцияға тыс қыралардан көплеген әлімлер келділер. Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Азербайджан, Турция, Украина, Венгрия, Литва, Голландия, Ресейдің түрлі юртларынан Москва, Санкт-Петербург, Казан, Уфа, Волгоград, Симферополь, Воронеж, Ростов-на-Дону, Астрахань, Махачкала, Грозный, басқа қалалар. Конференцияның кең географиясынан да көрмеге болады, дүния жүзінде Ноғайдың аты айтылмаған, ызы қалмаған ер аз.